All-on-4 metoda je metoda koja u principu se sastoji od dvije faze. Prva faza je postavljanje implantata na koje se fiksira privremeni rad. Druga faza, nakon integracije implantata koje u slučaju All-on-4 treba biti malo duži vremenski period, znači ne govorimo o 3 do 4 mjeseca, nego govorimo o 5 do 6 mjeseci, se stavlja trajni rad u dogovoru sa pacijentom, kojeg materijala ćemo staviti i ono što je bitno, da trajni rad, za razliku od privremenog rada, mora imati bazu, čvrstu bazu od nekog metala. Znači, da li je to krom kobalt ili titan, to je sad pitanje izbora pacijenta, kao i konačni rad koji se stavlja, da li je to akrilat, da li je to kompozit, da li je to keramika, da li je to cirkon, to je sve se razgovara sa pacijentom i s obzirom na njegovu situaciju u ustima i sa njegovim željama, naravno da terapeut predlaže što je u njegovom slučaju najbolje.